determina o seta marwa Tanga malu I own no for to live ala susu they all said pepe afata ele toy famatu we tongi ole mo alona afa we no one off a fire maoni na ole langi olo oya no tanu moni so se tanu we for ile lao hele Tafiralo hani see you tafana ia ola file neila lonangi beyo sematangi wangi fa atuilangi wa fa penale nei ola ngai pe mo no one off a fire maoni na ole langi olo oya no tanu moni so se tanu we for ile lao hele no
fe alofa maoni o le alofa e tau I le oti ta alofa I o manatu o le oa e tu I alofa tu e manatu a le amatanga iau mau loi mata na e fai mai e le ai se unga o la tamafutanga wa e lo nei le olanga ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o I ai ua le lea uma I le ala Sila maya ia I nei mea ua o fai O lalo I foletu unga mau o te tau atu ua o fo I mai ai Ua uma atu o si o uola Fasia I ta I fai tionga Ae mo oe o te le I fa afiti Sa o fai a mea sili sili E ale nā, pa mai upo le pese sila maia I nei mea ua whaia le tua mo oe mau I le nei tai au. Whatalofa ia te oe ma le nganga fifia, ma le nganga whaanga e tia ofo alofa foi. I le lo le tātou wa te nuu ma lana tāpua inga. E malo longa foi sa whianga iai le pō ana pō. Ala whai ma malei fua mai whanunga leile nei tai au. Vi ia ai le atua o sa paunta. I nei mea sili ua whaia le atua mo oe maa uma I tātou uma. Ia, pa fo I le vi inga I le atua. Pa ftai I lo naanga le lei. Ia, o tātou toi laulua whasila whai e foi I le nei tai au manino. Le tai au tutoa. Le aso fau na whaia le atua. Whaapopo ia solo soifua, ia maso fo I le ola o le au na nei. Whaaftai le tua o Israelu, le tua o Samoa, le tua whaamaoni, le uwafusi ai le whau o malo, o tātou toi wheloa I ai lumo le nuu, ai leo tua o le nuu. Wheloa I fo I pu e o manu, ai leo pu e o mala. Tele tala I manu, I titi tala I mala. Vi ia le tua ona o lana pule tō I le soifua. Ia o whapanuia I fo I le tunu, ma ono te itai, ia whapena fo I tangata lau tele, se ia o mai I se ua sili o nei titi. Ia pe whakua whangau mo I fo I. Ia. Nei fo I tai au, ia au tonu lava e le aluloa, ai a whea tu fo I e whaatalofa, whamawhaatu lou I lo tātou vānu nofo Samoa. Ta fatolu a wapa ia ma malu whaale malo. Ma malu fo I whaale atunu, ia ai matua le tuu, ma ia tele se vi inga le atua e momoli. E ana au nei whata whaitau langa I fia I au kilani nei. Ia maso se atunu o lo o atu iai, le malosi o le au. Nanga mara tautua ale siu fonga o Samoa. Nei tai au fau o le aso tonai o le wabalu iai aso o le masina fou o Februari. Lua feluos fulma lima o e tau wha manatu ia te oe ke o ngalo ia o e o mea ngai whain pengi mere dei pongi mea whaare le dei. Ta mabutina matu o le tunu whatalo whatu mo le nganga whalalo ia tau sa vea sa yuli leu lua ia li I pestata ma langi so alo le nei. Al Harrington tu mo le vau la vea. Whatalo mo le nganga fifia ia te oe melde. Tali tonunga, o lo o manuia me uma, ala whai fo I le tai au, I hei fo I tangata ua malo lo mai ai I tiute mga aluenga, le lava yaso mafutia ua tea. Au isi, o lai o lai o le stona, e lai pingi asia kako ambio peo le tātou, por kalambe le Tanoa Ava vai yaso uma. E maranganga I fo whaiva me le asunga fua se tau mai I le aso na nafi. O le ia no uma, e whaaftai ai le tua. Ia, tātou te whenua I ai ma whetu whai. Ma longo fo I le ngā luenga
ina ia sila fia le tunu mama lama I mea o lo tutupu I au lo toi fale ma lo sio manga ia malau tapua inga male ai tau malele fai atu I sa New Zealand e fai anga I Samoa awala mea le fai mi Samoa muru ngā veve lai feko ai ma Samoa ni vai tau e vo se taibi tātou papai I ai ia awala foinen of sila fia ele tunu Fatalofa I tamam tina matua o le tunu, mauta malawa, ia whapea fo I whale o tangata matua, o mauta ngase, fatalofa atu le ata o savea I ate o tau, a moe o lo manuia o tau, ia mamoa fo I lea manua e oa I fafo mai le whale. Ma whaasavili lalo se la aupa o se paka fo I, o mātango fie, ma mana nei ele mawhanawhana o nei aso, ia ele o toi mamau fo February, uma a mataloa mati ma pelila, wa saulu tau malulu. Ia ngaka uia I fo I leo le tino I le siono masina. Ka kala kunga o funga saunga ma kwa I e uduri a kala kunga ma kwa I e pa e. E leo le pa e le ka e leo le pa e o levanga. Ka purupururo I afu. Aro mai leo le whatalofa ia te utau o na iau paanga o uso matua whawhine o ainga wome masani I lunga o le tātou apio whaulinga. Facebook page, ia wapea fwoi ma le tātou YouTube channel, au tustusi ma le au whaari manatu. O ia o le au whai jokes, o le au whai whale aitu, o le au palau vale ma le au whai upusa. E are o aka ia mionga rau kuskusi e maa lie lato I o lato winga ke ilo ai foi peno vate te longo fia e a le meo le tangata tustusi e ona winga ia mana upo e whaalele mai lunga ile ma tustusi mai na ilo le ia ilo la ia le whatalo fatu ia ila tu o leo o mafuta mai Aua lau mbe fai. Vai le whatoa tātou amata le wo o lunga le fitu se lau bunu tupu tangata. Press the like button, share our program, and leave a comment for me. I love reading your comments. Whatalo whatu lese tā solo. Ia wapea fo I oilea. I kena sio, Joe Jan Puna. Long time, my brother. Hope you are well. Ia manuia fo I oi malo ainga. Tasi le siampini. O le middleweight ma le light heavyweight ia tausanga e tele o la ubo whapiripele le uso ia ike na sio Joe Chan Punda bono moe ia e te le o kifa solo vo iwa wale mea na le ia tato o fusu yasu ia ngā le ka kui o ka komua ulu ma mangi fingifi ma meo au kafa ma mua ulu ma maka ia na kikifa ia la ia lea fo lele o le tō te lua piwat wa whewa upe o le ilo o le ingi ma fau ia le na ia langa lava mdo le ta'alonga of exposing your skills and also your face very vulnerable to attacks, punches, uppercuts, jabs, you name it, roundhouse. Ia lena, ai amu ia fo tātou. Sa tātou woe, whaile tālonga. Ia matautua ai fo I lea tunu. Ia e la tangata wo mamal tālonga la ai le lei al mafofau le lei fo ia. E reo ka e kering fo ringa. Wan mea ngai lo I leanga o rima ma leanga le fusu. O le ka e o maka. Malo wan wala wala ke we pala wala oi va taile tu wa va na tu una mea ai le yo le temi tatu te matu ai ma o wina le le fai ni tau tua I le atunu yo malo lava ai paula la me fai te bile nei I kena si joke fa tau pe la por tu yo ale me ful nai fai tau kawal por ku ia lu so ai ka sisi e sau fa ingole lau por ku I le ngol ka ngale nga I kai akam kwa ka ku sau kusi e rengo so se kai
Sa kusira ingol kang kai lungol polkui. Kanga kare ki kai we fia kango lima iai. E fa penga o me fa na woli i fia ula vale mai. Alo sa wa kusira ingol kang kai lungol polkui ka pia pingi lo mal polkui. Fai ai le mea se o kap ngwa pere ngol lungol ol polkui. Awa fo le kau ia me ia nakos malo lo. Ya malo se to fina Fortino Josefo. Ya fa malo tu fo I mafata lo fo te mamu tu o tatu ainga. Ya fionga ya masoe tauli Josefa moelo malosi. Ya mafai fa lei o e le te mai tai na ya rolini ma Fortino. Fai lei se me ai ma avel to ina fa ta fa I fa fo se paka fa savili ai ma nava se ea felesi fo lea ma le malu sa o e fa piniki to o I vao ma lor se fo manuia le alofi o ana le a tau a fretten ma lor se fo manuia ino sia fatumiti tipi soli le tina ia tongia le fionga ia Fortino le au ngā upu tō muli ma lor se fo manuia ta mwelo manuia oe ya male fanau le o bamba ya tua e o tu fo I Perth afala fitu I nai Perth Western Australia Sam Johnny talo lava malolo so fo mria ni fo I taiao ta vita lio malolo so fo mria matamata mai nai West Auckland Erolini Josefa Erolini vai po fai se toast le to ina Ngo pa ele ali Erolin ko kai ya fa pe fo ia fili malo so fo mria o William Brown talo fa William Brown kolotita lua fale mana talo fa lava ya malo so fo mria ya le sunga ya loi ya Isaia talo fa lava ya o le teine o lavi talo fa lavi ya fa pe fo Esther Samuel talova alol so fo mbuia o palemia rupena ia mauto lava le ma futa mai lunga le tato Facebook page ia ma le tato YouTube channel ile aso atole nei ia o te fatalo fa pito fo nisi fato to aito no mai lau fa no mele ele o kila nei ma loli le malanga benwia lo le so fo mbuia lo to la to le tai ma le la to ile ea le la to fo ile ala ya welcome to Auckland yun ai po la la me nga sa we e fa I o kila ya le lei ni se lo fo to ya le to nei ma o kila ni nei malanga mo sambo mai sia to no ya le rolangi ia po si fo I pito no o New Zealand nei fa mri atu le fa nga malanga mai pui le tua I lunga o ala tele ia pole bate te foi lunga valele ai ele ngata foi lai lea au te fatalofa fa bitoa ina yo ainga ile falmanono le tu ba tu to tele me foi la to ole tatu ainga mai le ainga le tai me falmanono fatalofa malul sui fumria fatalofa bitoa lava ilo o ainga sa tu manuvao sa Malaysia sa tu tuatanga loa ilo tatou nuu I potas la so nafi le nana fa ai ia ma fatino ai le fa fotu o le ba ulu I le swafa o le tula fale le sunga I le tu manu vau alo tatou ainga sa nga iane ai o le tai ma ianga le lei ia te utou o fa peleina I le swafa o le tatu ainga. E tausi ai mamamalu ia lo tatu ainga I le vai fafo ai le va pena lo se ia le matai e saulo I New Zealand. Po fea le me te alue sidi lo mal matai lo talinga. Pupuni mau talinga va pene. A kakangi lo ke fongi ki kilo ko mai woi. O vili mai poukas. Vai le ye ono no winga le na wo e tango we musu tali le telefoni le te o fa pert
O, leo ua, le ile whana velave, ua tupu, ai ua tu umaloa, ai ua usufono, o le bele, le la whai, o tātou saunga mei, vai, ua tu te whapena. O le nā ua whasoa atu, ia lo tātou ainga poto poto, ma so se ainga lava. Ele fuatasi, ile, ala whatita inga, i o le whai sa o tua, ile suafa o le mātou, ainga mano mātou no ui potas. Ia lo whangia. A vili aku kari mai. Pe kiki pe kere, kari mai pia. Ia le nā. Ai silsila fo i ai. E iai whaamrianga, e o mai whaatasi ma suafa matai. Ai ai fo i, ma leia e o mai whaatasi ma le suafa matai. Pe a whai e te le tautua le le. I le whaonga ina o suafa o lo a inga. Ma le nuu ma lo tau i tu mana. Ioi, e me whapena tupu. Ai maise i tūlanga o mea nei o le tautua upu. A whai, o alo tautanunga le nā. Nā o iaia o lo utama ma whape mai ma o mātou uso. Ma le au uso. A whai tau te whaatamala ma o tau leo siosi ma tausi ma wha mamalu i swafa o tātou ainga o tuwha atu iau. E umalava leo soi fua wha le matai e tau awe. Sasini po un matai. E te lei loa wha leo se la unga le tunu unei. Ale mea le nai o iai. A wafo i na ono atu finau i le mana na o i matai. Nana uma o ne whai. O mai loa, whainga e lo iai, māturu whaafonga le tunu. Nāle winga le upule nā, e te le amana ia, le tā ua o le whaamrianga, ua mo mori atu e lo a inga, poto i atu oi. E te pase, e te whe alo whai, e te whai tonga fiti, e te whai la fitanga, e te whai alo whanga. Nā kui alo mai le mea, alo atu le mea. Mai a saun whaulawe i lalo vai oso e lunga. E pa ui whalo i lalo land sa o i lunga. O leo ki o leo ki ngā po, leo ka māpo, po se whalawe lawe patino i ate oe. Oisi mamatai o le mātou ai. Whai atu sao ngā mea. Kakala ngoi fui. E le whai sao mea. Ai o atu la il mea whai whau rafi. Ia ngā paonga kala whai. Oi, lea ki kilo mai. O kou ia le whai inko sanga mea. Oi, la upu sa apare. Oi, amo mai le povi la le. Kau soa mai kamiki o mai avi o le sua le ai. Al paulo le whai. Fetuli na. Petuli na i o e whaiwhe au ma mea na. Ia amo mai meo povi masima ma paelo ma mea whapena. Se i loa i lo tō whaata mala tele me whai o tato hainga. Ia na i tala maalia na tātou te amata i fui. I le nei a uri o le aso tōna i le Tanoa Ava. Leo ava mua le tua i le nei tae au o na lona anga le lei ua tātou toi pene iai tau mawha. Se ava, i ava pena fo i ona, pa moli ipu o le tae au. Pea la ki ngofo ma, ma in wingula ipu ava ma, whamuri atu fo i le lofisao tu mua mo pule. E le ftelenga ya tali oa, whapea fo i le to wha i anamuna ulu fonga mua o le vai maunga. Hawa i le vea, ia mau tau uma o le to wha i asa vea o le fonga le na. Na te manu, manu sina ina le maota whono ma le pāle mene a o le i amatalia se whontanga i aso uma e usu ia ai whono le pāle mene. Ia, mori atu le wha malo i ate utau. Ia le tātou ainga i sāle lesi ia ma le nāfo i whaiva tupito patino i ate utau. O wha leo ai le tautua i tono le mauta whono.
O le tā ua o le ui o le nai tonu le mauta. The call of the mana. O le wala au ia itu ma mauli uma o Samoa. O le fono lea o le ausu o le tunu. Iwa. E o mai e whaalongolongo ma malu le fono. Ai wa o tangata nei le mawhaio nei wa ai i e tonu le mauta. Mai lava i ona tausanga e fia ma fia. O le savalinga sa mosa i o mai lona tuto tasi. Mai na ia i ratu i tonu le mauta maua whai ilangi le turi ngasia. E le ai maseisi e misi o le fono. E matua tumu to tonu o le na o tātou nei o tangata e wawa ai atu i tangata. Ai le mawhai o na wa ai e o tātou tangata, e o tātou mata. Le lalo langi o tupu mai e o lava le tūpau tina mata mai tai whale tua matausi o e sa whailo lātou sau i matau. Ile i upu whai o malo, male manui o Samoa, o whai a onga. E o i whai whi au. E o mai e loto lotoi umai tonu i. A le la e tala noa ma pisa al fono. A o le sao whawhai uma i le tapo inga lea yang purotu. Le lalo langi o anganga. Le wasi i mai le la tau whale tala i le mauta fono i tia whau. E a whaalongolongo. Whaalongolongo le lei i upuie la lafo i tono le mauta. Whapela o tau. Ao la uwa aile na iai. So se taimi o te a whea ai murinu mwhapena fo ma anga i atu i nisi o whanatanga sa whai. E whapena o mafo whangutalo whai. O leilo atu e mata whale tangata. Ole tangata. Le lau pae. Ma le whaalangolango solo o to ina ma ono mātutua. I to tonu o le mauta whono ma le pale mene o Samoa. E tāpua ia whaiwa. O sui uma o i tu malo. Alulai le mauta whono ma le pale mene o Samoa i seisi teimi. Ona e nofo le ma mafau faulo loto i lau tala leo whai atu. Pele ulu fiai o e le anganga le na. Pea o le te vai atu. Le lalo langi o tangata. O nganga o mana. Le lalo laia leo na malu tonu o le mauta whono ma le parliament. E re ngā ora wali i e sa whai ma ima whe ei ma whe la fwa i tala ma mea whapena. O le lau pae ai le tāpua inga. O nganga ma mauli. O le lalo langi o nganga o pulotu. O aitu o Samoa. No. Fatalofa loi i seia. Ma lole soi fua manuia whamai. From Matawheopi le lua i Melponi talofai. Ma lole soi fua manuia fo le ndeita au. Le nā vai aso o tūra i atu Samoa. O le vai aso lava o mea e tele tutup. Whai o le malo tele o Amerika. Ma whetau a ingo lele o team up i a isi malo whaasanga tau i Amerika. E ta tau, i le nā fwoi Palestine la tau i o pe ule iso na mawhau whau. Ua whautua ina e tangata e le o ni whaipule. A o meo milionea. E le i o mai i tutonu o le whainga malo o le federale po o le stete. I se whainga panota. They were non-elected officials and now they have been given key tasks to look into the Treasury Department like Elon Musk. Whaafefe Canada, whaafefe atuai ma Mexico, whaafefe atuai ma Panama, ma Saina, le ale tala nā tunu. America, you're not safe because of the implications of what Donald is doing.
e toi umai, mau mai le au I tangata Amerika. Malama tia ilo lātou soifua. Ona miwa ka malo le whaine. Tofo lava la iai. Tofo lava iai. Anytime somebody comes back to be president or be prime minister or to be king, there is an agenda there. E ala na whaatula utala lena. Nala nalu Donald Trump on o le taltununga. The president's immunity is huge that he could pardon himself. Wa umasori tu la fono wha mauni el whamsinonga. A ia moa, when he gets his grasp on the authority and the jurisdiction as a president, he will pardon himself and pardon others. Whamangalo ia mai le alu il whatpuipui toi whamangalo malesi tasi le afe 5 se lau o tangata na ta le pēr I lalo le whare pae le aso luas furu o Januari 2020. Ma I lātou na whasiotia leo e to aono I le teimi o le solo te e lea Donald Trump o tau sisila I ta tala o mai tua. Ai whai mailo manisi o whaamsinonga. O nisi o meo o lātou o meo whaamasino. Mai, wait, Donald, slow down, Donald. Everything you're doing is illegal. Le hama se mea liko e kasinga o mea I liko ale mea lewhai. So now, hundreds of judges from the federal courts are now standing up to Donald. Auto te whita Amerika. Nao no o whamatala atu ia te autou. Mea nai tutupu. Ia ole normality lavala towi o Samoa mle. Hiri ke le ngā mea. All they do is go to work, come home, you know, have something to eat, rest. The same routine every day. But you need to watch this space. Ma e mana malamba I mea nai tupu yo autafa. Because at the end of the day, e toi tinga ina lava tātou tangata Amerika. I le taungata o le soifuanga, toi tutongi ma le 2.5% lea o le tariff, ia pa o le tulanga foi o le tax for goods and services. GST. Awa, e whaopopo mai e company, ia le tupe tului I lunga. E tutongi ai le taungata o mea ia na o mai mai fafu. E whawhela ona toi mau e company, ma whale o loa ia lato tupe. How do they get their money back? They raise the prices. It ends with the consumer and the customer. Anyway, o mana whaapopo ia le tax le si vaenga. Alu lato mailo il whale o loa. Lela e sau I le free market. Pio lela e sau I le grocery store. Ia o kangokua ula ko ia ko o kwe I lunga sa o kāla lima suseng. Ile meo le kukama sa lima susene pe sa valu susene pe tāla pe lua tāla ile kukama. Anga wale le aku e lunga. Saka mai kukama anga wa whai le lima kāla. So, o le whaati te inga sili le nā o na whaingofie e mana mana mai tangata. O na whi e lola ia lea. Taunga tā le soifuanga. Whapena o mamea lea tupu I Samoa. Ai awala mwhai e. Ia, o na whaia le whaamama a venga I o tātou tangata. Incentives to the businesses and companies, lowering freight of imports and exports to the country. Rā tātou word tātou telefou I vai whanua. I le ngangana peritania. Fo I mai, sa ili le amanoa talanoa atu I le tamaitai. Ia ati mai le tātou company ma le whale tā vale
le Henderson Cars. In this update, North Queenslanders will be tested again over the weekend, with warnings already flood-ravaged towns have more rain forecast. Premier David Crisafulli says these communities are already hurting, but authorities are ready to act. We have swollen catchments, and on the back of that we have the prospect of rivers continuing to rise. A construction analyst claims Kāinga Ora paid 3 times the market price for a dozen Canterbury units. The government's reviewing state housing stock, taking aim at its pricing. Its review has found Kāinga Ora paid about 12% more for building houses when compared to the market. Construction sector advisor Mike Blackburn says 12 units in Burnside were given the consented price of more than $8,500 per square metre last year. The median consented value here in Canterbury is about $2,800 a square metre. The Baltic states are disconnecting from the Russian power services. Lithuania, Latvia and Estonia are cutting Soviet-era power lines which link to Russian electricity grids. It's replaced that power through sources in the Nordic countries and Poland. Estonia Interior Ministry advisor Vitaly Pai told CNN there are ethical concerns as well as practical ones. The cheap Russian energy, in whatever form it comes, it always comes at a price that no democratic European country should be able to afford. The British government has demanded to be able to access encrypted data stored by Apple users worldwide. The demand applies to content stored on iCloud using Apple's advanced data protection, which users can opt in or out of. Currently, only Apple account holders can access data stored this way, but the tech company itself can't view it. But tech commentator Paul Stenhouse says it seems the UK is alone in this, with the likes of US, Canada, Australia and New Zealand. Former Warriors captain Tohu Harris admits he's still adjusting to life as a retired athlete after a chronic wrist injury forced him to hang up the boots last month. Harris had every intention to play this NRL season and possibly beyond, but decided to medically retire on doctor's advice. The 33-year-old says he'll still be around this season to fulfil some of the off-field commitments, but for now is enjoying the much-needed break. My wrist is certainly appreciating it, and being able to spend this time with the family has been really nice. It's the club been amazing. They've allowed me the time to spend with family and before any commitments they need me to do. An admission from Black Caps coach Gary Stead that it may take some time for players to assimilate back into one-day international cricket. New Zealand face Pakistan tonight in Lahore as part of a tri-series with South Africa, acting as a warm-up for the ICC Champions Trophy. The Black Caps have only played 9 one-dayers since the 2023 World Cup. That is sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa, tasimai batolu, amu. Radio Samoa, tasimai batolu. Amu. Fai mai lalo, toi lima.
siva pipi ile hanga le la tilo tilo mai o tanga taru e lua e tua toi lua e luma se fai mai lalo toi li mai lunga che po mai o vai davvero sui la palapa sa o le siva pipi ile hanga le la tilo tilo mai o tanga tau si le va e le o sa mea o macho o le siva te ore ona fai futi na ulu o mal malo a le fa au mai o le por sei kakai o vai o le fai ava fa si vai lua o le sole fa nua si va le toe a e o tau i le ua a tinu mai ni fo o le lo matua tua ina tapele tumu ai pala lo papa tua fa si vai lua o le solo fa nua si va le toe a e o tau i le ua a tinu mai ni fo o le lo matua tua ina tapele tumu ai pala lo papa tua tau si le va e le o sau mea o matu o le siva te a ole ona dai futi na ulu o malo a le fa au mai con le cose cakai o va con le fai a tau si le va e le o sau mea o matu o le siva te a ole ona dai futi na ulu o malo a le fa au mai con le cose cakai o va con le fai a Silingia ita iso ufanonga po ofea so ufa asino manga o ita lofa ea ngatonu o manu ape a efa fofonga a ese iyo fa amatala ina osio mafio anga mate mai e oe po ofea le no foanga Lena pu e mua hai lava le atatifanga le ali o ke le kupa male to e fo I le paradise le wafa ai go ai lava o si o mata anga siva o so mata party tama ole ai ni sami se e mai malalo Ole la usalato Awale si oa oto ota manolo Awa eteme ime oto ota mai teneti fili Sapa angai tama ole mi elaki lo olama Toe mate mahile isi o mata anga Le uana na ia iturisi Masa moana Le mata revalea ua fai mau umita mitanga Le solia so sai lava ona yo tato tangata A e fia eva manatua lo ufa alupenga Le a fio sua fa ole malu male mamea Susu so ali male mamalu ya salele ali Malo witu malo ole fangota mamaya ana Siva oso mafato party Tama ole ainu sami Se e mai malalo Tene ole lau salato Awale si oa oto ota manolo Awa eteme ime oto ota mai tene ti fili Sapa angai tama ole mi elaki lo olama
yoa oto ota malolo awa eteme ime I oto ota mai tene ti fili fili sapa angai tama ole ni ela kilo olanga Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Umisia Samoa, lufatu atoa. Olea matanga otata olanga Umisia Samoa lufatu atoa Yamana tua na yotata umatua Makanga o le olanga I Samoa o fangua lau ava e ke ngofo fua I lava e ke siasia ku I asiasia ku I o kuso pe enti lau kanga e ke fu ya papa mama o lo wa ingo le manua papa o ma ku lo la fikanga ya su manava si pero fa manava e Samoa lo ka wakau Samoa lo vale e ngi we o ukalangi ka ko nga ku pulanga e ngalo le amakanga Samoa ka ku ngi Samoa I lo olanga mangkua Samoana o lo kupu anga e me muru mea e fa mo le mole se au e popole e ko ngi fa fikai se alu ko sa wai o Samoa e fa penga o misia o tangi ai nei mau man tu nei na yo matua o lau vanua le na fa fianga su filoi fo I o le uli o le asto na I le Tanoa Ava male I ato severe ina ua se fuluma le tasi minute o te ailei tūlai tasi ai mafuta mai loa. Ia stasi o malo pa anga tōtino fo ia le Tanoa Ava ma le Radio Samoa. Le te mai ta ia ati mai le tātou whale tāpale le Henderson Cars I Cavendish Drive whatalo whatu ati malo le ngā lulue mātango fie le susulu o le la o la sautanga I atu I fafo ma le anga I mai fo I o le atunu. Ia talofa savea ia lange mafo I lau sungalo whapeona whafo ina tāpol kalame le nei tu lau o le aso ia malo lava ngalulua ia wa ia tupele nei aso le mana ia mai o le tau mana ia le sulu masangofia mai o le la ia me sile le o iesi so tasa o supes whaala velave pe o le manuia mea uma ia o le manuia I maso le maso whaitua a mai taso ofisa. Ia, se kia mea uma, ia le lei mea uma le manei o le malu fo o le potu nei whasale lau. Ai wawa ai atu I whawha le mātango fie ma le mawhanwhana o le sulu la. Ia, saundo ia, langa I le if mo se teimi tāti tala noa I le aso na fi. Ia, au taltonu fo I sātou tele nisi sa malanga mamau mai. Ia, ma whātau nuu ia le seini o lātou whengainga ma lātou konkalate, ia ma anga I loma awea lātou tāpalo saol nā. Ia saol le savea, ia wale whātau nuu ina tāpo kalame le aso fo ia nafi. O na wawhetau I lo kala au mai, ia o
o lo fa uma ia sign up for le malo le tunu o sa fa pe ona fai malanga mai la lo i Wellington e sa tuai ona na te leila so va anafi le sa tuai e ia fatuna ina la so sign up le na se tawi lo vala au mai anafi la afi yo le na so fa uma la vala to sign up ia ai te malanga sila lo le miolo fa pe ona no foi ia o se report ia so le sa so fa savale nei le tai au ale aso nafi ia male vai aso ato ia ole pisima sani la vale Henderson kasi o nei tai au ia fa tumulia la vale malo la tunu sa fa pe ona nga I mai me apalaya la tu savale yo iso te to ai ngo ole fa to au mai me Samoa so ai foi ia le na malo me le kota ia le o le na fa tumulia ile sa so fa savale nei tai au yo le foi no mai apalaya ni la tu savale foi mo la so ainga ia o le terminei ia o le malulue le officer ia fatina ina for application le malula tunu file of le o tato ainga for yo lo fa pe o nei fa for terminei yo isolo fa for le yard yo lo mata ia mo fo pikia la to tavale yo isolo itone le officer o lo fatino ia le application po la to sanga ia ole maso salary lo fo leo maso savale e solo le fa pe ona fa alu level terminate ia ole maso pick up mahinga le ma ole me alo fa tupe fa fetala ia ole to tele fo le malo la tunu o lo fa pe ona apalai me le maso mahinga le ia ole savale le ia ngala mo fa tuanga ia nga mo awala fo ie lauleanga ia e au ngā fo'i mō Samoa I te so aina. Ia e pe o whiololo lava nei aina le whaapea o mai e whaatau e manao fo'i le semi Samoa. Ia o ngā whatoanga. Ia o matuta awale lua 7-seater o le Scorpio. Ia ma le Kiwi edition o le SUV. O matawale ia le whaapea ona maua I fo'i le mea lufa tupe ma le Mahindra Company. E tai lua ke tāla. Ia o ta'awale ia lua, ia o le whapea fu i ona alu lava le terminate, especially o le mato SUV. So o tele lava le malo tunu o lo fia le mato SUV lea, kuna e te le ta'awale, e whetau I le mo a inga fu I le to tele, ngā li o la to whanau, ia e au ngā lava mo a inga, ta'awale ia ta I 7-seater. Ia o whapea fu ia mato cashback, ma mato refill, ia o ta'awale uma lava ia e maua lava le cashback ia whaapea fo I refill e maua uma lava cashback o mato ta'awale to tūlanga ia le whaapea msiringi ia inise fo le malo la tunu ia o le fifa iloa tupea ta paenga tāua ia e lua o le whaapea ona whailoa tu le malo la tunu o mole apalai o tato pensiona, tato tamama tina matue pensione. Ia ma tato benefiti, tangata e benefiti. Ia tele lava niso le malo la tunu o lo whapea o nā ngai mai e apalai ta avale ai mana o mia lava le full time. E mana o mia le full time o no requirements here le whapea na mana o mia finance e mana o mia lava le tangata full time e o whaatasi ma le pensione ma le benefiti o tangata e support a o e lava e alu e lava le ta'awale la lolo ingoa o e le te benefiti ma o e le te pensione i o vainga sawe malo are you there, Ati? Yeah. Hello? Yeah, sound no mate. Fa uma mai lau sound no. Ati? Yeah, le ala vai mo la vandoa. Pe ia wa motu mai le leina le te mai tai o Ati ia ai o le au nanga bale tautua le na ale tātou falta bale le Henderson cars a fai te fia. Maua pēr le visoswani. Ia ona e anga I le tasi iwa wha. Cavendish Drive I Papatoitoi.
Hale ole na. Ia mana aula telefoni e leise tongi o valu salau fitu tasi tasi fitu tasi tasi. O valu salau fitu tasi tasi fitu tasi tasi. Mo le tātou whale tā vale ole Henderson Casa. Tātou ua tale peselea mo oe nā o lo whaalongolongo mai lungo le awala. Ia ngā fo ia whaalongolongo mai le whale ule ai masa ngā ruenga e whaia le nei aso. RSA ia fo i mai sa ili sa manoa talanoa tuai le li pulo le tātou whale tā vale ole Omega Cars le whatalenga a tungisia Pio Wilson. Samoa o te alofa ia te oe e mita lo uanganga ia te oe mita lo wanganga ya te oe o vai tafele mu male sami e ila e asulu ya mai le masina o atu maunga faa solo e la foia lona paolo I vai tu loto o te folau ai ma o langi pese ma o falongo I leto sangi o manu lele Samoa o te alofa tele ia te oe e mita lo uanganga ia te oe Samoa o te alofa tele ia te oe e mita lo uanganga ia te oe Tingana o malanga ia tunu o papalangi Ailing alo mai Samoa ilana masani E mawapua ta amu ta lofi mapalu sami Masina ia e ina ia I Tangata uma e fe alofani E alolofa fua I so o se tasi E leiti o amoli mau mai le tasi tu si tala O Samoa le penina o le nei vasa Samoa o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe Samoa o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe Malanga ya tunu o papalangi Ailing alo mai Samoa ilana masani E mawapua ta amu ta lofi mapalu sami Masina ia e ina ia I Tangata uma e fe alofani E alolofa fua I soko se tasi E leiti o amoli mau mai le tasti tu si tala O Samoa le penina o le nei vasa Samoa o te alofa tele ia te oe
mi talo uanganga ia te oe Samoa e Papiapionga mai le RSA Samoa o te lofa tele i ate. Oi, ia, bangalea. Ko le mboas tātou whisota inga ma le pule o le tātou whalata vale. Le Omega Cars, ia am whaiona e a ngā i ai. I le lātou tu atusi lua sa lau Cavendish Drive i Papatoetoe. Ia po le vala au fo ia i le lātou ofisa. Lua fitu fitu lima valu tasi lua. Lua fitu fitu lima valu tasi lua. Fatalo whailunga le apia fōlinga. Ali i tasi whale alii. Ma lolsa i fumanuia Angela Finai o Mataua Nonu. Ia whapea fo i vapene tafa alo mai mō mai nai Perth, Western Australia le mea lo iai ia le tina le fionga e fuatino le au ngā upu tongia. Ia whapea fo le tumai tai o Epenesa Finau. Alo le soi fumanuia. Whapea nā fo ia le masan iai Sophie Andrew. Tā lofa lava ma lol soi fumanuia. Thursday e Sarah 685. O sa oe wha piniki ta alofa lava malolo si fomduia e na yuso i olo wala au mai i tutuila pa ta alofa tu ia te utau o aue lua tu vale ta alofa malolo sa le soi fomduia ia va pe fo i Riley Nicole ta alofa Riley Nicole o le sunga ia so lema la vea ta alofa lava Michael Utualunga Fele mata mai ai. O le uso ia Seinara Tuiatua. Pea fo inu ua usala Ropati. Watching you from Anaheim, California. Ia o Pule Yala Tuputala. Ia pea fo ia le sunga ia Penny Pele. Alo mai mo mai Amerika Samoa. Pea fo le nei ia vanua. Momori e tuaia. Fa mai senga. E lo tātou ainga sa so alo e sa baunga le motele sa la fai o le vaso le nei na usui ai le fono le tofa ya so alo Manuele ia fa no anga foi ma le au po sa ufuti ai lo tātou nu ma lo tātou ainga sa so alo tātou nu i sa baunga momoli atu ai ia fa mai senga fa ma fananga foi le tina le ainga ma le fanau ia e mai se ia o tātou uso matua whawhine whapea foi le ftelenga ia so alo silinga, so alo poka alo tausia lo tātou ainga ia ma le ainga sa so alo po whea lava le tafa o le lalolangi o lo o mafuta mai ai ia mori atu ia whamaisenga whamawhanwhananga lo tātou ainga o tātou lava o le tino e tasi ia o tātou afu fo'i puapua ngā tia ma whaingatā o le wala aua le atua. I le neiva yaso le tātou ainga. Ia ai tātou maua le whatutua i le atua. Ona o mai leo lau tala noa i le tele o mata upu sa tutupu le nava yaso tuna yatu. Whai fo'i o le tātou atunu upele i Samoa ma upu whai o malo e mai se fo ile ngase o malo o lo i aipea. E le mo whai o na tātou o ese mai e le tali tonunga o le mea ua vaai i ai mata whapena fo i o na whaalongo i ai talinga e le tūlanga ua taita i ai nei e se vaenga to ala i titi o le parlemene. Ia le parlemene atua o le atunu umale fono usu o Samoa. O lea ea la le winga o le mawhai ai. O na whaamatala mai e le whaamsinonga. Whapea fo i le fionga le whongaftalai. Le autu moni o le whaavai i le vaenga se lau whaasful ma le tasi o a uma pui pui o vaenga ria. A e i o u se i tau le. Le whala mōnu. O le atatou wō i lava whapea.
Wa mai o fo le press conference. Ma le feilo inga ale sunga ala uli, ale vena ale, fa pe fo le sunga fpuleai. Ia ma le fionga ile feilo tusi. O le pati fa fai a va a wao lo fpo. O le tali, ole fa ma vai alo ia o fia me. O na maua lea o le file mo. O lo fai tete fo le sunga lauli. Ma le vaenga to luas fulu lo ia i la tau. E to inatu le mata upu e whaia i ai se whai unga al whamsinonga. O le pule le nā ma le whaitalia le nā ma le ia tau le nā tangata. E o lava ia tu le epa ma le vaenga le HRPP. Leo o lau manu ia o le awe avel mata upu le whamsinonga. Po whea le vaenga lea, mea lea u te ofo i nei. Ua whai isi tu la whono, mo whete e na i ma isi tu la whono, ua nunumbi whaasolo atua. Whe mai e le tu la whono lo pui pui ai lea mea, pui pui ai le isi mea, ana o tui la epa lea malona vai teimi, wa o la tau lea na whaia le teu te unga lea. Wa leva, o na whaia le whai unga, ma whafolo ma whala. So stangata, Nā mtua manino leile au mainga le tula whono na. Mai o le whainga fo i lea na manatu ai tula epa e mao popo ai pāti whao whai. Ina ia tuu ai le mea lea o le losi vale ma le mana o tele. E mafua ai ona whekolosi le wholoa. Maanga i atu isi whaipure o isi vaenga. Ina ua whaalata mai ma ofo i nātu ni tau i e pei ona iai tofi minista. Whapea fo i ta vale o le telefoni o le si tanga o tutongi. It is truly and purely a political tactic to lure somebody. Show him something. Offer him something. Yeah, luala me na. Wape or kon kalate fo lea. You got something to offer, and there is acceptance or a rejection. Ya le ala na ofo mo me ia is tanga ta fo i to lusfulu. Ai na tutu mau pena ma. Ele i ai se tangata. Na wha malue ina lo na whinangalo i le manao i se tofi minista. Po le manao i se taavale masi tio tongi, male telefoni, e mino iei. Na matua i tūtū mau a ai i le wha moenga e tasi a le sunga la uli a le mali atua. Wau tātou whasoa pe a fo i mai. Me tina peleina i le anganga winga tau safia i tangata. Na oa oa i o matou o langa. Whaafetai ia o e mama i o uti ute e te li whatamala. Fofonga alofa mai le amatanga. Tingalo le lava e te le i fuli tua tina. Olo alofa lena e whaanga lungata. E momoli a tomato alofa. Tauina ia umi pe alowola. Setina lele wa mawaina. Esilia tui aroma.
si paia yo lai male manuia tingalo le lava ai te le I fuli tua tina olo alofa lena e fa angalo mata e momolia tomato alofa tawina ia umi pe alola setina lele wa mawaina e sili atu ia roma penina tina olo alofa lena e fa angalo mata e momoli a tomato alofa tawina ia umi pe alola setina lele wa mawaina e sili atu ia roma penina e sili atu ia roma penina All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Oh
Ia na whawhiwhianga mele au whaipese ale ekalesia e whakasa Jerusalem fau mai Amerika Samoa. Ia e taunu mai loa ma le safolau o le tamaitai o Annie, whai mawhonga tau moli o le pulenga a male au whaingaruenga ale tātou whaleta. But le car for you, talo whalawa Annie, malo le soifo manuia. Ia talo falava savea ia malo lava malo le ngā luene nei tai au mai le alo whamareanga le ua whai wanta tau dia mai nei wik asatona i manuia. Ma li lava io e moni. La sau tiltilo atu I whafo I le matango fio le sulu la ia manisi fo lo oanga I atu e sa ili se so soari mo sta vale fo le ainga. Tai lava sa mea mawhawhiri ia solonga le lava nei le ka for you o nisi le tua mwhaiona ngā lulua le ka for you o na sa ele le whalawelawe whafosele na tupulu mo le ka for you le whapeo le na e su mai o le poloka ia le umua to e sifulu pe luis fulu minute ia to tala le tato a wala e whaina to e anga I me inei ma to ka for you main o to salau koe safra ma le ua pe whapeo to sa iri me so wa manoa ai na tuina tu tato au nanga man fala wilo foi ka foi tu sai foi la neva ya so ma tu ia malva ya so a sau foi ia perfa pio sa ili so sa sele mana no ia tato sa vale fo um faina tau no mai ia fa pe la vo e falo ngoi foi le so la sene ia po ia lo la sene ai mo lo passport le lo tonge ta lafu ia faina ma to fa nga ina me se foi longa luenga tu mau a fa pe foi o ia so la sene le anga tonge ta lafu a o te pole faila wa ska for you no faini a wala faina so sani mo o ina faina ma wa ta vale so se tu inga ta vale la volo ia ta to fa ta vale mai le ta vale la titi ta vale la po ia mai e foi ta to youth ta to yora highlight solom faina high solom faina fa sala wa tu ia o faina fa ta vale na pe fa pe sa ili so sa tolu sela grace Alfred Monday wole mato e trespass if you mai ia pole over sela lo fitu 5 ona valu le mato numero ia pole mato Facebook page o tau fai sa idi mai lava e na tanga faina mawa smau kilani ia o manuia ila so apalai fai lava na 24/7 mato Facebook e mai lo normal numero e te sala mato fale vale mai le iva la sona fuase pa ia Lesa to nai e o fole mato semi mana va ia o leono se pa ia fole ono le asa to nai aso sa fa mole mole alo faina mato tala so se asa sa lava e tala mat fata vale leiva e pa ia le tolu afari tolu le fiafi a one ngalo tato fala milolo faina tuina atu tato cashback ma me se le referral lo falu mia peta to me alo fa ai mana mia lava le fai alo apalai matu ina mailo mana ina in faina tuina atu faina ma fai loa ni me lo fai na mana mi e lo stunga pesto mai ia male au nanga ka for you mai a recommend for tai tele lava manu ia lava le weekend so fast for Fartai Annie but we for le weekend bangal wenga turn ne yaso faso for ia ai lava ia le nam la wo mato tatu lipoti ana una o ina ia fa to nu tatu lipoti o ne toi fa la velave ile taimi tatu te faso ai o moi Sam pua fatalo fatu malol so fu manua I wo man mata lele ia tu ia o le pati le na le palemia ia fatasi ai fo I male tangata o lo masalomia matua ia ile maliu o tu au ia le mena e fo lele ia le baba ai tangata ile tilo atu nei mea lo fai popula mai ai le te tau ona asosi matangata whapenei o le laumanu ia. I le tūlanga o le hit and run mamaliu waitu au. Na matu mata umatua I ata nana au mai. Na e pāti vatasi mai aia le ala limongi ma sauwhapito ma isi I whaipule uma. O le vevesi le whainga malo. A o le vava ai atua. Ia o mea ai o lai whai, a sosi. A le masalo ai la tangata. Ma tau tatala ai tangata. Ma tusi lima tangata. Ioi, ono le mea le na.
Mava ai atu. O sosi mai, mainu whatasi mai. I le pati le nāna whai. Norris Woga, tālofa lava. Iva's Vlog, Fiu Mika, ia whapea fōi ia Paulo. Filoa, tālofa Paulo. Amelia Famoana, happy Saturday to you as well. Ia whapea fōi koletita lua whale mana. Tālofa lava. Tangi ale pumate. Ole, mata upu lea, olo talano i na pēr le nei vai aso. Wa mai ia le press conference le tumaita i pandemia le safa pito ia fia me ia male autostala. Le foi la ua mai ia le sunga la uli al mali toa malana foi vaenga. Fa talano foi le autostala. Ta uai le tupu o le te inga se te malo e tola aiti o la tu tangata. I te tonu o Samoa ini nai tau sanga. Peita iane o sao nore sunga lauri. Le ai lava se teibi. Na tai ai se whai ngā malo. E tola aiti o lona whaitaunga. Or a minority government in Samoa's parliamentary history ever before. Patalofa, tua pepe, pasia lof po, alole soifo mria, Fuatino Josefa, papea foi PI Viliamu Josefatu, or Juliana Smith, please share our program. Le foi la wafte na inei ia tulafono. O fea le tulafono e pui ai le tamai tai pandemia, malona to finga fa pandemia. A o fea le tulafono, o lo tautala mai ele se lau fatasi. Matau mimilo pea. Ina ia matua se isini le whauinga ina le tulafono. Ia leo whamai tūle e paula awe, awe le matau pu tonole. O le whamsinonga. A o le nganga moni lava lea i lau whaita watu le tulafono. Wa le ai se pitanga ma se mea e toi tū wai i la tōu i na whatea. Te le lola po whea la le interpretation o la whaunga ina nei. Out le me moni. Nā whau uwha mai te le palao o le whamsino. Le so lea o lo whono ai nei ia le sunga lauli al mari atoa ma o la tōu sui e luasfulu. Whaatasi e malisi to aiva lea na o anga i o. Ai wa uma mai o na saini. Ma o lo o mai foi o la tōu i tū malo. E lango mai. E te tau na toi foi mai le to aiva lea. Le ala foi le nao le sound o le sunga lauli al mari atoa i la so nafi. Nā te le la tu te le whaate aina. Ai o tu atu i ai le avanoa. Whaatasi ei fōi ma le tatala ina o le whaititoa. E anga i mai ai la tu te whaidua i le so. Rono winga la. Ia, i eise teimi i ona whaafonga leo le atunu. Wa ta whewhe. Pe ao mai le to oiva la i le sunga lauli. Wa umaloa le ata. Wa ti enda ina le ata awa. O leo ua matua mauti noa lava la. E lea mawhaia se to ono. Ona ta ita ia le malo. E o fo i le teimi le nei. E lea mawhai lava. E le sifurma le lima lea. Ona whaia se tono. E pasia ai se tu la fono. Se i vanga nao. Ua anga i atu le sunga e la. Uli ma le to lua sifuru lea. E mwhai ai. Ona pasia tu la fono. Le i tala noina le talo le tupe. Le tala whaata tau o le tupe. Nā la le me whai. Nā usau noa ale whapena fo il sunga la uli al mari ato.
E iai se mea o fefe iai le tamaitai pāle mea o tuai iai o na whaila na whai unga. Ina ia longo le whangofta, longo loa ma whautua ina le whionga lea malo le malo. Ina ia ma whai. O na whaatino le mea le nao le whaata ape o le pāle mea. Ai o le mea le nā o lo mana o iai la uli ma le to luas fulu lea. Ai sea, e tau ngata, e whai tau miliona, e alu le taimi. A o ulu ai e ti e mapa u iai le ma mawhatu lea o tupe whaaru. O tangata. O tanga a tangata. Le taimi. O le fo e sila atu ele i tai uma o na wha mamā. Ia le lisi. O whainga palota. Se mea whainga tāne nā malu i tau nā olo o tilo iai ma mai moa iai le atunu. Talo whai le atunu. Nā o le tātou no nofo ma whaatalitali. Ma le ilo po le a le mea le atupu. I le mautonu o le tulafono le mautonu o tātou tangata ma o tātou teitai. O na tātou woa i lava lea whapea. Ai o tonu ana ua tasi ma paule tō wha le fionga le tamaitai pānamia. Popole malofa i a Samoa. Au tonu fo i o manino ailu na whinngalo. Wha ma vai aloa ia i lona tō whinga. Pei fo i no whai atu. E le pungi sā le rangi. O ia fo i leisi poutu le lumanai. O lo o sila i teitai o le atula i mai. E se e ai e mao mali e avea o se uluai te mai tai le fono sui tofia. Ai nei lo ma ilu. O le sila sanga le nā mole anga i lumana. Ai ale avea ma au le malo i se teimi o muli mai. Tau tia. Le fau whalongolongo atu. Ua ave esel se 10%. Ai le a whaonga the minimum number 5. I teunga o lo whanga solo. O tula fono o whainga palota. Nā le to iei se 10%. O tinām te mai tai tonu o le mauta. Ai ole a whaonga le whainu mera o le 5. Ai se sila la iei. Te le i o le wha le tonu o lo tūlai mai le nā mea alu alu nei suanga le wātele. Ai sao umamai e le ai mas te mai tai 5 tasi tu malo 5 whaipule te malo loa. O whea lai whiri mai ai le 5 nea. Is it a even or level playing field for the ladies? O whea lao le a whiri mai ai le toa 5 nea. A le ua 5. Sfulma le tasi. Sui tau wā ua manu malo mai o ta malo loa umapo le tu o tane. A whiri mai la e muli tai i se polo inga po sesi tu la fono fau e te tau ona whaofi.
Ai a mo mai fo i le lima le nā. Wha o popola i ai, ma le lima sifuru ma le tasi lea, ua lima sifuru ma le ono ai la, i le sui, ai pe wha fea o na whai, e wha pe i, o na fili mai, sui e to lima pe a whai ua uma whai ngā palonta le tunu, le ai se ta mai tai e to a tasi e sao mai. Olono winga la. La tātou toi fo i upu fo i e lena la lafu. O whai pule i a tamaitai. O whai pule o le formula. O whai pule o le pasene. O whai pule whātumpu. O tō whawhonga i ei. O upu i e la lafu pēr le lei le whai le tula whono lea. A wā fo i o lea o le ātau ma whai e whai se suinga. Ma se whainga e au mai ei sui te mai tai te tonu. Ai a tō le whesau. Alu al tina la tō pōle te mai tai la tō e tau wā mai e pei ona tau wā ta maloloa. Whaila na whātō sina whai uma isi ana mea. La unga le awala la unga I lalo le morima lalo le ulu la unga I whea wha lawi loa lana navatau I le tūmano. Alu le whale whaiwhi, alu le lotu, alu I mafutanga tina. A mga kufa nkupe kufa mar kupe. Alu matua matau tiara. Atalo whātu. I lo uso lo tai au fau sunga tu le epa. O le whaatonu le nā o le tātou siufonga tai au fau I Long Beach, California. O longo ai. Pui ali I le tō telo le tātou o tunu o lo alana ma papa au. E Amerika, Mrs. Tete nā e wāwāla lata, California, Arizona, and want to Portland, Oregon, Seattle, Salt Lake City, Utah. Ma lo le tū ali, le sunga tu le epa, ia wha perfo I le tū au whainga alwenga o te loa o tō misia lava. Ia le toi ina matua, le itu e ngata ia itu, le sunga ia ta wao marii, pida, petelo, talo whai. Na pau wale nao le option le to toi le te milinei. Te a whai e manatu fia me tuu whatas. Pasia tu la fono na lato fola I le atunu matangata o le a mai whai. Nala me o le mwhai ai o no tau o mai whatas. Pasi tu la fono. Ona tuu leo le malo e minoi. I hana ngā luenga wala te mile nei le lau tau sao tulapa. Lea la ngā o le nofo la o le sao whapito, ma le kāpeneta, e le aima seisi ngā luenga mwhaunto e whaia I tono o le parliamentary. Cannot pass any legislation, cannot move a motion in parliament, cannot do anything. So it's simply the status of stationary. You're not moving forward, backwards, or sideways. You're standing on the same spot. Ya le lava fa solo. Le nofo pea ma le mate ma le mautonu o le mamalu o le atunu. Ai fa ua pea no whai o tō tongi mo tūlanga fa pena. There's no question about the departments. O whaululunga lava la tau I o matanga ruenga re malo, la lava e whai la tau. La ua whai according to the laws and regulations and policies and legislation that has already been passed. Le toi se me fau.
Me ia na whora me whai le me whai toi whai se mea sei vanga nā. Wa operate le parliamentary I lona tūlanga mamalu e mau popo ai se whai nu mera e tā ua o le majority. Patalo whātu ia whamatu e tuale whamatu ia masulatu a ingolo mai mo mai inai Alice Spring. Ia. Talo whātu fo ia te muia I pai tele. Alola soifu Maria, Rosalia. Ia whapea fo ia le te maitai o Fortino. O Sikuedi, talo fo Sikuedi. Alo Maria Tapi. Fepule ai Elizabeth Firo. Auto uma. Alo, whaftai lo to. Asi si mai maafe mai foi. Tatou te whasoa I le so. Nala le mea le atu. And how long would this go on? This madness. Alopu sa, alopu na. Yoi. How long is this madness and shameful acts of Parliament of Samoa will continue to be like this, and people from the outside are looking in? Malulu latu. What is going on? Ai ala isi ia tunu uia e mou mai ia tātou kai mirionga o lātou mea lofa. Tia se lau wafi. O lale mea lau whai. Wa matuano nofo ama mafau whau. Po o le a. Le mea o la a lātou toi whiso soani mai e fua ia Samoa. Malana whai ngā malo. E leise me o ngā ioi. A o le la o mai e tupe. O le la o mai iai grants. Officer soani mo ati na e le atunu. Now somebody tell me, then what is Parliament doing? Wa le fu malolo fo te lai la toia. Le eise fono usu se I aulia, le vai aso muri o February. People are still getting paid. The normal processes that the ministry of different departments are all working. Bemasani. Normal operations. Tutongi o tangata whainga ruenga, ma tutongi I lātu la fonga. Mautanga se ngase lātu ia ma. A wale mawhai whai tau se tala stupe. Le mawhai o na pasia se tala stupe. Se tupe whaanganga. Ai whawhea na operate. Ia isi matanga ruenga le malo. Ao o ne ino e whai se whai ngā panota le titi. O se whai ngā panota vave po le snap election. Oi e palota a oi a le palota. Oi e le stala a oi e le stala e wha pe whea na whai nei mea. Nā mea wha soli tu la whono uma me ia wā matana ngai mai. O la whai la se palota a le umana le stala tangata. A le stala whono tangata e po sala. A le whaangana lang na palota e sala. Patalo whatu le sunga ya mata wha. Vai whale. Liam tolwono. Malo sui fu mria malo fu malanga mria. Ya. Stasio tamali isa ave mate te fono foi. Sui te fono le tato fono fo tu mamalu o Samoa. Ya. Peter Yane. Le ua whamautu I Samoa. Ya ono nisi fua fuanga aluanu mamao. Mo atina e ole ainga. Yeah, but good to have you back for a visit. And se teimi tā te whasoa ai I ama miki se pukofe. A whapeka me. Ya, malol mlang mbia.
me sili le nā. Wa e sa loto ina wa e taunu u Samoa. Emma, Jane Lawson, Talafalava, watching you from Utah. Ia alofa tu siu tina ia vai tupu. Ia fa perfo ia siu tau ainga. William Leo Pepe, talofa Leo Pepe. Watching you from Te Anau and the Southland. Talofa ilo uso. Alo, le alofa atu ia le atau whamanatu ia te oe. Antipa fui velo a vaisingano talo falava mbalo le se fumbia ya va perfo ia le tamaita io neta Pelacio fatalo fa bitoa lava ile u antile mulianga tele Maria Morrow pia Brisbane le na o lo famutu waia sio tinale o lolo fa yaso tatu le filai a o tau malolosi le tau I ma le tau o loto I le tātou au whai pese le sangato malaki. Se kanga e koe su e pe koe mose, se pese sangato malaki. Ioe, la le, sangato malaki le moa. La tātou wo, e tā le pese le ale sangato malaki kwaia. E whamanui antua I lau fionga buli anga tele, ia male toa tele fo ile tātou o whaipese, sa iai I le tele o tau sanga o mabai. Ma I lātou o lo soifua pea, ma I lātou ua whai I langi ia le fōlanga. Usil whafonga sangato malaki at its very best for buli anga tele Maria Morrow and those who are still alive. Yeah.
utino atu Wailoa lava nai Lona whana umai Oh mai e talisa pai Whaamamai alo loto e a fio ai Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu, ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa ufo I mai le fale tala vai. Masa maua I le fisosoani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga I titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo ile no fuanga mo tala no anga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Mawhaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te mawai whamtalanga o le whale talavai I le taupi tonu. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malamalama o le amataina po le toi fo I atu I aunga. E mawhai ono whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Au mailo Valentine I le Manhattan tui sa mau Valentine's Day Buffet Dinner. I las whareile aso se fulu whao Februari.
Te tala fai tutoa mai leo no le afiafi. Ai maua le tau mafutanga mai le fitu le afiafi. Whaafiafia i le po atoa le wha ili a le tui sa mau band. Na o le limas fulta la le unfale. Ai te fiu i te tau mawhai le afiafi. E te tala fo i le bar. Le Manhattan tui sa mau. I le iwa whaatasi a Dominion Road i Mount Roscoe. Ma le lato Valentine's Day buffet dinner. Whai lo sau booking ya Liz i le olu atasi, o iwa tasi, o fitu o valu valu. Tasi limo iwa tu, amo.
upu ua tonu I lotoi o le womoni ele Sawia lo fia fiai o o la au mea mamai o le fa moe moe ele umai se ilonga ua mate laula Whai mai a sau upu se o whaalongo atu se upu alofa I a te au ina me I whai a fuale ali o maulalo me I a vea ta mau mea ta alo Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me, don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up. Yeah. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me. So much life in the city, you won't believe. Been away for some days now, no time to sleep. If your heart is a pillow, this love's the bed. Tell me what is the music inside my head. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up.
Radio Samoa. Taslima Ava Tolu. Amo. It's been so long. Okay. That I haven't seen your face. Trying to be strong, but the strength I have is washing away. Won't be long, Dr. Rome, before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, girl. What's been on my mind? Mana onga, mafafanga, pakeyo lila atomelona pula, peyo na momo, ya sinalana chula. Tate mushu, ni momo lulu, ni pulu, o ataku, se ifanya, o somanatu. O tifia mana oilo fatu, e afalapa, e te amana ya. Chia utashia mafapele pele, be a emani ya, avea umapele, tifia mana oilo fatu. Tabale, atasina bale mea, ile aisha umane. O tifia mana oilo fatu, e afalapa, e te amana ya. Chia utashia mafapele pele, be a emani ya. Avea umapele, tifia mana oilo fatu. E ai fo ish me geleu, fia bak mo oi, ia fia I ben fa umau pelo koi, ok fai me mali e fa a oi, ok bes fo se fa mo ai oi, as jak yo la telefone po e karkala ngoi ispoe yoi. E alang eloi kayau, makiling ilis mamboy. Alright, oh tifia mana oilo fatu, e afalapa, e te amana ya. Chia utashia mafapele pele, be a emani ya, avea umapele. O tifia mana oilo fatu, e afalapa, e te amana ya. Chia utashia mafapele pele, be a emani ya, avea umapele, tifia mana oilo fatu. Tifia mana oilo fatu. Alo, e whaafonga le tautua mo oile si ufongo Samoa, le Radio Samoa, sulima I watolu a moi au kilani. Ha malulu atu a whaisi umbi o le mātala noanga fo ima le sui o le Radio Samoa I a pia. Le fionga a lilo mai ava maina vai, ona o le so.
Ia, o lo o tuli pea ia tātou tala o le lama i aso. E mai se fo i o fuafuanga i pei o na whai ai, ia whaatalanoanga fo i lea. Le fionga le tamaitai palemia, ma le autustala, ma le au whasalau. Mai antu le nā, le aso na nafi, ia o le whailo inga ale whatutua i le tua Samoa o tasi o le teitai, ma le teitai whono, ma le vtalenga i le ngoa matua ia ale venda ale, alofi po wa ao ia whapea fo i le sunga ia sua whai mata. O lea lana ta uai, o lea so, o lo o toe whailoa i ai ia le vaenga le nei ala auli e to lusfulu. Ma sui e to aiva, lea na o i le paremia. O le to aiva lea, ua lau manu ia. I le toi fia fo i mai i le sunga le lauli le mali e toa malana vaenga lea a toa i ai le lua se fulu. Nono winga la a se e mai le to aiva le na. O na maua lea o le whainu mera o le lua se fulu ma le iwa. Ai to ono ia o le pito lai o. O le tali tonunga. E o loa se whainu mera whapena i o le na le to ono e tutoe le palemia ma isi minsta e to lima. O na i loa lea. Tusa lava pele ei se lafo e whatuina e la auli po o le sunga e atu le epa. Leanga o le mata upu whaaloto i whale, o le ala fo le naia lai o na whaitete le fionga i le fonga whtalai. Ma le fia a apa mai i polo kiki whaaloto i whale. Domestic politics within the caucus itself. Ai i lau tilo tu fo i mata upu ia e tūlai mai. Pea no avatua i le teimi ua sola. O lea lava e sao noa la uli le upu lea. O lalo e su e ai malo. O le sili o na tūlai mai pea e mawhatia ai loto malo o mawhauwhau. Ona o fea i le teimi a toa lea wa mata o na puna e le fio lesi i lesi. Sa amana ia ai le tō whala inga. Tangata palota ma tangata o le ainga, tangata lango le whatutua i le tua Samoa tas. O fea. Was there any time for these leaders of the fast have ever considered courtesy and consideration for the feelings, the emotions, the painful lessons that we now learn? Aoa onga tinga. Alana whai atu e momomo i le loto e le mata upule nei. E langa o au e tō aima i ai le tele o le ngona o tangata o le ainga whatuatua i le tua Samoa tas. E sulu mai, wale sulu i ala, o le sulu o ia fia me. A e sulu mai i ale i a tau sa vea. Au lea ea sau tala sole. Sa vea o lea ea se tala, lea ea se vai fofo. Lea ea le mea ua tupu. Do you think I'm not hurt? I am hurt deeply down inside. But my faith in God, malo whatua tuanga i taitai nei, is so real and it's so strong. Tolu lava. O mea na whai le tua, e whai. Ona talepe sa tani isi vaenga, e te mwhai toi tangotu le tua, ma toi wha ngā ioi whatasi mea ia. Tasi le upu, e mo mori ai le sa vali, i vāo te tai nei, o tātou te tai. Ia maua le loto mau lalo. E loto mau lalo lolo tangata. You
are open up to accepting the challenges that we all face. You are opening up the door to listen carefully while the other person is talking. Ele o maua loto maulalo me momona le o te vavai atu e o te le whai atu la po e le loto maulalo o e le loto maulalo. Ai o le anganga le nā o le o whai atu ai nei. A whai o lalo e sa ili ei balo o lalo fo i te tau na wha maulalo i o tātou loto. Open conversation. A whai e iei ni mea o matua le fia ai te maitai pāremia. Fono, le kokas, matua lau iai. Ia whaalongo le teitai. Tua momori e le sāwali. Nai lo o le nofo pea. Ma whaaputu pea, ma whaaputu pea. Wale tala noa sao i o le teitai. O le whaletui, ma le teitai foi o le malo. Ona lei lo foi le fia me po la me le ti ngai lo to isi fai pule mai si minister. O le mea ta ua le nā o leo tal tonu lava au iai. O le vaenga lo na lua. The breakdown in communication. True. The breakdown in communication. Malepe le ala lau papa o fasota inga. Malepe le ala lau papa o fasota inga i le vātangata. O tose sila la i e le bea masani na ula ungai. Na o le lua ma te tusi, tau ngō fie, spela ngō fie o le upu. Ai a malepe le ala lau papa lea o le upu vi a o le vā. Ua malepe ma masofa atoa fo i le whale ali i o Samoa. I so sona tu langa mau pui pui. Malepe le vātangata. Malepe le vāo le malo. Malepe vāo te tai. Nā ala ia lea. Malepe e loa ma masofa le vātangata. O tangata lau tele. Ero o tau ni tamaiti. Sui le mauta whono ma le parliamentary me se lo tātou ainga. O tangata e mātutua le tō whā, mātou te whaalango ma whaamoe atu iai. O i mātou, wa nao ni tangata o le ainga. Mātou te le wheen tonu. A o tau, o kau mātua ia. O tangata mātutua ia, o siri anga ia o le tātou ainga whatuatua i le tua Samoa tasi. O ia la o tau pisa la. Ma whetu ia i whai o apoa. A o whe me i ai le ainga whatuatua i le tua Samoa tasi. Peo atu e sapo tatu lesi. Peo atu e toso whaatata lesi. Lala le nā, o lo o tuli pea. Se tala mai Samoa i le fontanga le a leo umi le mātanoanga ma le fionga a lilo mai ava mai. O lo o lātou mātai tuina foi. Le teimi o le fono lea a la uli ma le toiva. A leo te whaalongolongo atu i whawhatala ia. Pei e fōringa mai. E awai ma le tamaita i parmio. I tonu lava te tau o le maua i le vai fōre me lea. Tā ofi le ata e ma le tuli o su o tui le epa. Malona manatu e toi fo i mai e whao malo. Ma toi tū malo. Tau te le feita i ai le mele. Tau te le masiasi i ai i le taalonga lea ua whai mai i le tamanoa. Ta whewhe i le teimi e toi fo i mai i le tamanoa. E uu le pawa, le malosi anga,
ma le tofi o le atunu ma tai Samoa. E sau ma le pelu, e sa lalo. Aisea. Le hanga le I whaingo fie, ona talia ina e tu le epa, lona whaia ina popo I le malusi. Anga sa iai, la le meo le mwhaio toi whaafo I le malusi. Anga le nai le whaatuatua I le atua Samoa o tasi. O tau nei o te tai. O lo tui mitangi olo. A vea o e whai ma leo ma whonga anga o le atunu ma pā anga tō tino I tawhai fio le lalolangi. E wha o atu ai le sāwali lea. Have you ever stopped and listened to the whispers of your family members of le whaatuatua I le atua Samoa o tasi? Wai momori atua I le wha Samoa ma momori atu le wha palangi. Ia mālama lama ma manino tangata. Have you ever stopped and considered the hearts, the feelings, the pain that the family is feeling right now? Tau tau wala au, na mātou lolofi atu, sa au tau tau whono, sa mātou tau mawhai e whatulanga, sa au tau malanga mai, sa mātou poto e li poi lo tau pa ia ma lo tau mamalu. Tau mafa e o lava I le mā au I tupe ma mea umalava. Mātou te le whamasino ina au tau le nā vaenga. O le alofa, tau muli le nā ma le mā au o le atunu. E moni ma le whaamaoni. A o tonu, ma fuafuanga, ma me whai, o la au tau ma tāwhai oi le la. La le whaatuatuanga lo ainga, o lo tau ainga. Whaatuatua atu ia te o tau te whaia tu la whono le lei. Ma muli alo le tu la whono. Ni atina e le lei. Ai le o le whai kengi. Ma whau e lesi le me pa uai lesi, ma oti ma tau ai lesi. Wai pe tei whaaforinga mai o se mea whapena le wawa ai atu e. O mea nā ta maiti, lea lava, ua toi u tia ai, ma lepe ai lo tātou lo toi whale. O whalinga mai ua pule ala tangata e lana me whai. Fia mea malauli. Te le pea lo whātua tuanga I le atua ma o lua. Au lua fionga. E mawhai ona toe whaale leia le vālea. E mawhai ona toe whono ina le masai lea o le upenga. Ia. Tātou te nonofo mwhātali pēa lupe o maunu. Po whea o le alilifa I ai, maangi I ai le matangi I le so. A whaini au tau loto, mani au tau whatu. Mana tua le a inga whatua tua I le atua Samoa. Mana tua tangata. Mana tua tangata o le atu nuu atoa na tu inatu le pule I au tau au. E taitai e le malo. E le o niua niu no tau tū ma ngai tuai le parliamentary o ua o tangata, o loto o tangata, o anganga o tangata, o le mā au o tangata. Tau silsila ye. A whai foi. E tau mawhai tui le epa e ta lepe le malo. E iei le tu la fono e pui ai le whainga malo. Ma le tu la fono le treason. Whaunga le anga ina ia whaapa le malo. A o le e tau mawhai le malo. E tau fono. Nai wha le tonu wha loto I whale.
Rauli al mari toa ma lau fionga le safa pito. To o lua. To o tele le tātou. Vaenga whapawhainga. It's just a matter of bringing it back together. Put the puzzle pieces together. Let's move on. It is less than a year. It's only 10 months left officially for this government and parliament. Ia, motu ngā awhana e whaiia o masui. O le mamalu o le au whaafonga e maise. O e sa tutu mai le amatanga. Na ia whaatu lai le malo. Ia iai se swinga i le malo. Mai le vai tau o le teita inga le te malo tu lepa. La au tau whetau i nei la. Ai whaafewheo na whaasolo muli tu la whono ia na pasi mai tu le epa ata e. Ta whea na whaini te unga iai. Ole lumana i le nao Samoa. Olo o youtou a au e tau wala i whaamsinonga. Ma tu la whono nei na tope lau. A mea pua i le wala. Tu lou whaafonga le tunu. Tangai ti ngā. Ona tu whau ai le whapea. Langa la ngā ai la ngono tangata. Whetau wa i a inga mai tu malo. A le tau te sila ne i ai. I le taunu unga lea leo na misa sa le moa ma misa tuanai ma misa a whenga misa le ova. Ai a isi whanua, isi whamsinongo o matu. Ma saa i le toto whioti tangata. Susunu whale. Amo e ave taunu isi tangata vātu whafonga le tunu. Whaasalanga whapena. Ma fua mai tu la whono ia. O ia la o tau whetu ia i la ma o tau le maua le whaalwhani. Ai whawhen whai. A when whai le lumanai o le atunu ma le whaatua tuanga o le atunu o lo avatu. O motu ngā awha nā. E whai mei ma whonga tau moli o le atunu o atua. O lo o i tua. O le pou tū tau te whaalango mai i ai. Ma tali atu le atunu. So se taimi, I'm telling you, if you're able to do that, do it for the country. Let go of any animosity. Let go of any personal agenda. Let go of any vendetta against one another or each other. If you can do that, to bring back your heads with great brains and minds together, nai tō te wawa ai le fuli mai le tunu. E fuli mai. Langa o lātou lo le taunu unga pēa o inda toi fōi mai tui lepa. Tō te whale pui uma. Tu sa pele isa o tau ang sala po lasto me whai. E toso au tau el te malo langa lau ele pule mal malu sianga. Talana e whatuai. Ma fau I mea nao. La tātou wo e tāle pese e vavaya e fōi. Ia. On tātou mai fuela ia whauau le tātou whasoa a o tātou turi matai pēr mamā te tū. Tāua lunga o le whontanga lea a le whātua tū e le atua Samoa mutasi. I le so e le mauta Samoa I vaitele. I often think about it. The place where I come from. I wanna feel the sands of my island home. I often think about it.
of tears. So many stories told that Mom shared about home. I wonder where it is. I wanna see your beauty, feel your water soothing. I wanna hold your sky in my eyes. I can hear you calling me. I'm under your control. You are that missing piece, my island home. So lost, so incomplete, living with the need of wanting to know who I really am. You're that part of me, one day I hope to see. Was so lost, so incomplete. I'm never alone, I feel you inside. Closer to you now than I ever been. If I could only touch that place I've grown to love. No, I'm never alone. I wanna see your beauty, I wanna see, feel your water soothing, feel your water. I wanna hold your sky in my eyes. I hear you, I can hear you calling me. I'm under your control. You are that missing piece, my island home. When I was a little girl, I've always had dreams of me standing there on that island. Finally, I can't believe it's happening. No, I won't let go of my island home. I can see your beauty, I can see, feel your water soothing. Wanna hold, I can hold your sky in my eyes. I hear you, I can hear you calling me. I'm under your control. You are that missing piece, my island home, my island home. Lo e whawhunga ni tautua mo oe se whonga o Samoa, le radio Samoa, lima i watonu, a moia o kilani, ina ua tātonu le tu lai tonu, le nei fo ia ua uli le aso tona, ya, ma le wha mui moe. Ya, alo manuia fo ia o mea ngai whai. Ia. Atalo whatu le ta malolo, man malo. Elder Senara, le amasa, whaftai le ti mainga fo i ma le whautuanga, e sao le lei levo le sao noanga. Lo te so o le mele o le whainga pānota, le neis 10% e pau paua. A ua le o loe le maritelo le ngingefu ase. O la tatu tau whawhatasi. Nei tu pau tinam, tu matai whapena fo i le tu pau li. Same campaign, same level playing field. Awai le mwhaiona tātou o atu fo i wha malosi mai ia nisi o tinam wha pe sau e ka moe. Tau e alu ka kui kumalo. O le tele au tinam.
Ia sei vanga na o le loto 48 folo. O le tina la tau ia ma iai ni ana tina e ma lona wha mau a moe moenga ma le wha nau ta inga. Ia si tia lea vaenga ma lea vaenga o le soifuanga. Ele ngata ilea onga ilea o wina o le tupulanga te la voua o tina ma ta mai tai teine la iti. Ia ma le soifuanga lava i tono le nuku la tau ia. A o le 10% le fu toi fa tau mai. Ala tala wa vai sila le telo me tau na fatino. Teu ma toi pasio o leva na tatou pisa fu le da mea. 10% pasi po le aere ngore mea. Talo fatu le tua fine Naomi Avia mai mo mai. Le malai o le toto e matautu le fanga. Talo fatu fo il tatu tina matua le whionga fotino fa mele ia va pena fo i le whionga le swafa ia le malu tau ma oe ia po le whionga fo ia i inga ia ma le tatu a inga ma le kamo si manua ia la kako pisa fo le vala to a mata mai le se fulu pasenga e polo se fulu saperu Ioi, ana mele ele ta fai atu. Ana sa o ale fa mamla manga o se 10% na o le 5 o le 10% o le 5 tesi maletas. Ave esela ia le mele na tau o le mele fasi pau fa pipi. I rounded off to the nearest whole number, which is 5. Ai no o mai lo tangata. Almena na lei no fetu. Tātou te tala nolo i meo fasila au. E 5 fasila au, ma le ponati la au. Ia o mea la na, meo non-living things. They are fractions, they are decimals. E le to e whao ngā ina. Ai a tātou o mai lo lava i tangata. Le o tātou whao ngā ina i lola ia lea. Le se i sini. O le 5.1 is equal what? 2.6. Le hai e se. Se 10% o le 5 maletasi, o le 5 tesi maletasi. Ai ona ua tātou talangoa i tangata ma mea ola. E le se mea tau o se. 5 tangata ato o toa ma le fasi tangata. Ma le fasi tangata. Lala le naia le ono ufai atu. Ana tātou woa i mea sa sao le tula fono. The fundamental rules and law of mathematics, then there's a decimal, there's a fraction right there, 5.1%. Cut it off. Le se mea la tātou whaonga ina e le nā tesi ma le tasi. E whātustusa o le tangata atoa, 5 tangata atoa, ma lisi tangata na o le uru. Pea na o le vae. Tilo la ia, e se mea o ngā o le ulu la na o le ulu ele atoa le tino. O le mai, maunga na o le teimi. E fi nau mai ei nā mea o le. O le 10% e onu tangata. Se le ai si. Nā fo la atoa a mata lea fo i fi nau ngā wha vale valea. Nā mai e tu le, pa mai e isi a wali i ana wha whitau ia le formula. Wha winga ina le formula. Tu ia tau te wha se ina ma wha valea ina le natura o mea. Ma tula fono. O le matematika. Patalo whātu Pula Schmidt, Cecilia Tangi Lima, Sea, po Sea, ia, Naomi Avia, o whapausau kokosunga, Ronella Tyrell, Evelina Walika, talo whalava malole suifumria, ia, whapena fu John and Teresa To, alole suifumria, watching you from HD Kent, Washington. Patalo fatu Seattle, Tacoma, Washington, olo ia si tamamatua. Ia Leota, Tavui, Peter Strickland, ia whapena fu le tina le ainga.
Ia, ma uso mana I tua whawhine, ma lole on sai wha moe lo manosi. I lau fionga le ota tavui, Strickland. Ia wha perfo I le ainga atoa. O talofa ia tuala, muli ang tele, a lole, soifo mria. Ia, ai na wai whanongolongo I foi I pesel tātou. O leo foi pesel nā sangato malaki. Whaia mai le Luas fulmon tuputo sanga o tona yatu. Ole ulua I au fai pese lamanana na pu e ina ele tātou studio le nei. Ma le uso ya se mau māteo sangala ma unei. I popo fau lava o le a e mai o le au fai pese le na sangato malaki. Ya, I fo ina I ta mātutua ma na I to ina foi. To whae le ngaoi o peta, ia, o le whianga ia leulua I li I e Sarah Robeck, ma le tina, ia, ma le to te le lava ua whai langi le wholaunga. Ia, a ua ta ape le afo I le au whai pese. Ai o lo o tu mau pea. Ia le mātango fie. O lātou pesenga. Ia, to e vatulare si pese lea. Pe mana tua I fua I ele I maa walunga lea a muli anga tele, tuala, maa lia maro. To e mankua po I ria sa kou fe e I whakasi I de mea ma kou pea I lunga. So e po ai le I ma le o loto sili ona leo tele ma keke ma maa walunga le mea oi. Sangato malaki at its best. Pale
Pea le nā, whawhianga mai I le au whaipese le sangato malaki kwaia e whaanofo file mua I o mawhatianga I mea kupu mai Samoa. A wawoi whapetanga ta, oh, how does that impact and affect you? But I'm telling you, if you were part of a movement and something to drive for change, then you know exactly how your affiliation can affect you and has whether a positive or a negative impact on you. And what's the outcome? Alala tonu unga mene. Tātou te nofo ma mafo whaupe iai. I wingo mea. Mafo anga. Wa lai tupu mea. Ai e te toi whasiringia foi. Le malosi anga o le whātua tua o tangata nei. O I la tau nei na tātou whiriwhilia. Ma lafo iai le whātua tuanga. E vei I la tau o tātou te tai. Whawhiwhea ona ifongo fie I le wha soso songa le ti apolo. Wha ite le ti apolo. Wha ite le ti apolo na wha pena lola I le ona wha tutu ni olo fo I lea I le vau oe malesi tangata. Wha pena fo I la ia ona tangi ai. Transparency le tilo atu ma le accountability. O whai kengi I. Whai lesi kengi I. Ma lesi kengi I. When you segregate your people, yourselves from others, wa matana in tu mamau, mai tau me ese maistangata. Ole bele na tupu. Tātou le moa no se ngā lulu e whatasi. O le mwhai na tātou moa loto maulalo. Tātou te tala noa ai mo whasoa. Te whaa ariai manatu. On an open forum. Tasi ale nei o le upu e ese le matautia. E whai matua inga. The accountability. O le ale winga le upu le accountability. Ia tau wao ngā ina I tātou. Ma ia tātou tali atu. Ale leia tātou me whai, we take the credit. Or we love to take the credit. Ai aleanga tātou me whai. You don't want to take the blame. Wo tō le tali mai. Awa wo tau tua I solo po e tō le I le belea. Ma fu e mai a le. Peo mea ka mai ke whako. La re benga ma fu e lopis. Me re nia ngofu ma ko I fua. Ai vai mai tala. Ma o e ngā. Ngofu mua koso fu lo kalinga. Uto vavai. You know, sometimes you get frustrated and stressed out, wanting things to be good and to be well, and then you see there's no change. It frustrates you, and sometimes you laugh. You have to laugh about these things. Tebi te nofo ele to alo lo va ai male falongo male manatu fo le isi swinga le men me ava ko ngara akiri ngale akiri masi ya me vai you know mo la ele to pe bo ele ko manga bo ele ko fia ke ia me la pisi vai mai Wa ka wa bio fo pe la bio le fe mai runga I ka ko kam
Ka ko kama foi e o ake o palau vale mai. E fe mai ka ko palau vale me fainga ko pusai o le dida sa fe. Ya ro le mawanga o e fa fe mai sa fe o le nguskusi ku nga mo palau vale. Par sa me masau i lo mauru. Na. Ja, kako karie fo le nei aso. Matato mafo fo pea I wingo nei mea ai I lo utal tanunga. Tatu tu watu I le tatalo I luma whatau anau I le tua mana I tatu anapongi. Awa tatu te tala noa ai fo le tatalo mana anapongi wara upu sa o upu na. A fai fo I la o te talo ma le whatau anau I le li. Alofangia le whainga malo mo te tai o le tunu o Samoa. Ina ia lātou maua le toa. Fimalie ia lātou whai unga. Whai unga le leie te tau na whaia ma ia. Amana ia ai tangata uma e le na o. Se vaenga o ni tangata e manui ai. I tonu lātou te whaia o te tai o le malo. Tonu le kapeneta ma le pule whaatonu. Le pale mene o lo o fausia ai tu la fono. Ina ia manuia tangata uma. Ele o le whaia whaato pe lau wha mea mai leo nisi o tu la fono tu lau wha fonga le atuno. E manuia ai na o isi. Masa pai isi. Ai wha sāva vali ma wha kokolo I le awala isi. Ai, se vai tau atunu wha mai ia yese tupua. Le ato I respectfully disagree with you about our President Trump. Please, get your facts straight. You got your info from the mainstream media watching? Yes, of course. Watching from the Navy base, Pearl Harbor in Hawaii. Wow. Yes, tupua. Just look around yourself and see what is happening in America. Now you know all those executive orders that were signed, they were illegal. Why? Why? Because the courts have just interfered. And now, the whole world, you want some more? The whole world, yes, if you are a Navy soldier or officer at Pearl Harbor Base, the whole world watch Donald Trump's trials with 34 felons and convicted 34 times. He was very lucky because of the immunity offered as the president or sitting and elected president. That's why he didn't go to jail. Are you okay to pull with that? I respectfully accept what your argument too. But I have lived in the States for many years. I was educated in the States and I followed the United States political spectrum for many, many years. And still, to this time, very, very much interested in the period of Donald Trump as the 45th president and now the 47th president. Yeah, I was also very interested in Obama and Clinton and all of them. Yeah, Lena. Tātou ua tale peselia. Wha moi fo I lau pepe I ngā. Tātou ua siasi I le uso ia. Tuna matia, whatalofa tuai I le uso ia. Aunga Patane Junior, ia ma le whaletua whawhine ia mele. Ia whapea fui ia sodo ainga ma le whanau ia ma le tama o Lorenzo. Na o Tara, malole tau muri le tato por klame malo fo ile fa fonga tapo mai fa bena no fa talo va tuai lo fionga tuala ta wa tau pa utino lo fionga sa oli mal tu ya peka ya le no fa alo male ainga le ya mese le tina matua le tina ya metita fa talo va tu fo ile te lenga lang aya tau pa u fetu lele ya male mana mea ya Juliana. La lele, tau no follow uvantu. Olo manongi was
se sala ila le fanu mama si mai lo tino ta fia pa ia tu mashito mo e pepe tomo le lao ani ole matangi eluea tomato e sao angao le lala baoye moenga marie oila upepe ila ufa luenga aelueta fao ia e matala uatete uole fili wavali fo io na mata o fili ulu uumi ma fili ulu popo le ai oni fai ai e na o atingi po ata no no po e tausi o e fa a pepe e si o e ile paipa pe a e fiata ele e te ai ile peike o fu io fu meleke o te popo oe ma usu atu le pese mashito oi mo e pepe tomo le lao ani ole matangi eluea tomato e sao angao le lala baoye moenga marie oila upepe ila ufa luenga mashito oe tasi mai la upepe i tomo le lao alu e fatau e faangasu mame a fatau e mana o isona o fufou ma se tope anu ai ile pingo mali e tele lava o e baby vai daddy i tutu nimo mali e o e pepe i la ufa aluenga Marie oela upepe ile fa aluenga 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. So, so, na, na, fa.
Radio Samoa. Taslima Ava Amo. Tanoa Ava
whaua Tai e au lele ua umalala Le tamaita I Samoa Te atua maole fua Natu Yehova ilo tava Ia kola uatu ia ilanima Te iloa italo sanga Te tau sala o kata imana ia ua e onomea ia utanga O tino e mama I se ua le olelea Le songa imiti lea wa malo maloa Whaatau pati wha umumu ilunga Ele au mai moa ua na ole sioa Talo tasima ya lo lima Se ita tofa tofa Ole atu mulita maule tanifa Mane anganga fia fia Talo tasima ya lo lima Se ita tofa tofa Ole atu mulita maule tanifa Mane anganga fia fia Tau sala o kata imana ia ua e unomea ia utama O tino e mama I se ua le olelea Le songa imiti lea wa malo maloa Whaatau pati wha umumu ilunga Ele au mai moa ua na ole sioa Ele au mai moa ua na ole sioa
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sweetheart, love, better silly. The morning air was here, meeting. Fai mai ua tatala no, mo ele suiti. Mo maola ua nana, ia eli ufua matala. Ai o tawina o masili, ilo fata fata. Fanga osio ulotu tia petaru. E fea mai masa osia iotarutu. Eleti o tala Solomona. Ile fainga tatele ole lofa. Uala vea ia fugatalu. Ula fiona. Wafaina ta se fuafuana. Ile nei marupu matala. Aile se mafau wifolava se tangata. Afai ua e sau. Ina tongi ane ia sama. Ai so ia le mulu ia. Ole mei tangata. Tala ua pisa ua faso e sai talina. Amu ia o te afai ane ai so wila. Ai o te tau tino atu. Te ale ai whape flea. Watu muole lalo langi malunga. Ina ia umea. Pele moni tau tino mai. Ole mea wa e loto iai. E tu sai a taua. Tala na fai. O te fia falo mo atu. Faale mai a osa manatu. Sa upu fai mai. E te fai a te au. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu lae valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa.
for Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E viso soani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Control. It's your boys Ray Ray and Shadow the Coming. Ooh, yeah, yeah. Oh, falling in love with Jesus, 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 falling in love with